Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda yang menonton video ini. Anda bersama dengan saya Raja Kamil daripada rajakamil.biz. Alright, seperti yang saya telah janjikan kepada anda, saya telah melakukan satu eksperimen. Dalam video ini adalah konklusi ataupun ringkasan bagi hasil eksperimen yang saya lakukan. Alright, jika anda perasan, dekat saya punya wall ni, sebelum saya buat post ni, ada gap dalam sehari dua hari saya tidak aktif berFacebook. Itu eksperimen saya yang pertama. Dia punya hipotesis, hipotesis dia ialah kalau kita jarang online, ataupun kalau kita jarang aktif dekat Facebook, kawan-kawan kita pun akan jarang aktif dekat Facebook. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita jarang aktif dekat Facebook, kalau kita jarang aktif update wall apa semua kan, kawan-kawan kita pun akan jarang komen feedback kita, akan jarang baca kita punya wall dan seterusnya. Alright, itu hipotesis yang pertama. Alright, dan apa yang berlaku ialah hasil daripada eksperimen saya selepas beberapa hari saya tak online ataupun kurang online, saya dapati untuk mendapat 30 komen ataupun 30 reply untuk post ini mengambil masa sehingga, sekejap saya tengok, dalam 2 hari atau 3 hari, di mana pada kebiasaannya sebelum ini saya nak dapatkan 50 komen, reply atau feedback dalam sehari saja dah boleh capai. Tapi untuk eksperimen kali ini dia mengambil masa lebih daripada 1 hari. Jadi menunjukkan bahawa kalau kita jarang update kita punya wall, kita jarang berinteraksi dengan kita punya wall, apa yang berlaku ialah orang pun jarang nak tengok kita punya wall. Orang terlupa dengan kehadiran kita. Alright, itu eksperimen kita yang pertama. Eksperimen kita yang kedua ialah apabila seseorang itu reply dekat saya punya wall, apa yang berlaku ialah timbul efek viral effect kepada post ini, di mana khususnya untuk update Facebook yang terkini. Kalau kita pergi dekat front page Facebook, sekejap ya. Ini front page Facebook di mana ada fungsi timeline. Dekat sini. Dekat sini dia akan update segala likes ke, komen ke, apa-apa ke. Alright. Di mana saya dapati dekat komen sini ada yang merupakan rakan di antara satu sama lain. Minta maaf, batuk sikit lah. Ada komen, ada rakan di antara satu sama lain. Mungkin sebagai contoh, mungkin Hafiz ni dia komen saya punya wall ini setelah sedar bahawa saya tulis status ini apabila Muhammad Adha ini kira berikan komen. Alright, bila dia komen, jadi keluar dekat status dekat sini. Bagi tahu likes bla 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 bla. Jadi itu yang berlaku. Alright. Dan ini sebenarnya satu pertanda yang baik. Yang mana apabila anda buat satu komen, ini saya khususkan untuk fanpage, khususkan untuk profile, khusus untuk bisnes ataupun yang memerlukan respons yang tinggi, ialah buat satu post yang meminta feedback orang lain. Untuk macam ni saya direct lah, sila reply. Tak semestinya kita buat macam ni. Mungkin boleh tanya pukul berapa sekarang, ataupun hari ni makan apa. Jadi soalan-soalan macam tu, soalan-soalan atau post-post macam tu, post-post yang meminta feedback. Jadi bila ada orang feedback apa yang berlaku, kawan-kawan Facebook kita yang lain pun akan tengok di timeline mereka, di dekat sini. Dia tak panggil timeline, dia panggil chiclet lah. Benda tak, saya pun tak pasti. Tapi benda tu lah widget ni. Alright. So itulah dua eksperimen saya. Saya recap balik. Yang pertama, kalau kita jarang online,
kalau kita jarang aktif dekat Facebook, apa yang berlaku ialah kawan-kawan kita pun akan jarang aktif berinteraksi dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita harus buat satu post yang memerlukan feedback, meminta feedback daripada rakan Facebook kita, sekurang-kurangnya like, okey, sekurang-kurangnya mendapatkan like supaya menimbulkan interaksi dengan rakan-rakan Facebook yang lain. Alright, itu hasil eksperimen saya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang komen dekat post ini. Okay, saya roll satu-satu. Okay, semua ni. Jutaan terima kasih buat anda semua. Akhir kata itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.